नेपाली कोरोना भाइरस संक्रमित ल्या न्यू लख खुइन हेडो सोसो नि निमा थेंगुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कथा आइतबा स्वदो वन्यासो ज्यामेसिको परीक्षण याबले निसव खुइ खुमेसिके संक्रमण पुष्टि जुगु ख वंगु नि पेगोदुने पेसमा लंका अस्पताल वसिले डिस्चार्ज जुपिनि गुल्या न्यू लख खुइ छडो पेसव पीपीएम थेंगुदु नेपालले स्वदो गुसव चिनगुमा सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुना जंगुदु सा वंगु नि पेगोदुने न्यामा सिसेली कोरोना संक्रमण सिपिनि गुल्या जिन गुसव nye गुमथेंगु मन्त्रालय थागुदो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थामा प्रधानमन्त्री हैसटा यानाको ज्याया जवाफदेहिता कायगो नीति ठ तयार डोगो तका तयारीगो दो आइतबार अखिल नेपाल महिला संघ ये गोसा गोगो केन्द्रीय कमिटी या निकोगो बैठक नोवासे प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री हैसटा यानाको ज्याया जवाफदेहिता कायता तयार डोगो तका तयारीगो ख थामा संविधान सम्मान व कानुन सम्मत ज्या यानाको लिए जवाफदेहिता कायगो वेकया टापु ख थामा यानाको ज्या लोकतन्त्र गणतन्त्र व राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता या पछे डुगो टका वेकन तयारीको डो प्रधानमन्त्री ओली पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्षे स्वतन्त्र न्यायपालिका या मर्यादा आक्रमण यागो व हुर्मत कायगो ज्या यागो टका तयारीला निर्वाचन आयोग या निर्वाचन मयात आग्रह याना लोकतान्त्रिक अभ्यास व संविधान कार्यान्वयन या विपरीत वंगो टका वेकन तयारीको डो वेकन पार्टी या थिथि गुट उपगुट विभक्त जुगुली एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न जुइम फुगो टका तयारीको डो विगत 16 या अवधि पार्टी या नीति उद्देश्य गन्तव्य छुन मजुको वेकया टापु ख चिम नेपाली आरोही टेगो फुचल पाकिस्तानी डुगो केटु हिमालय सफल आरोहण यागो डो टस्क खतरनाक कठ कयाटगो केटु हिमालय चिकुलाया बले आटक सुन थ्यंगु मडुनी डकले कम इले विश्वया चिनपेगुली हिमाल आरोहण रेकर्ड डेकुगो आरोही निर्मल पूर्जा सहित टोली शनिबार शनिलया 5-15 इले शिखर थ्यंगु टोली दुठ्याम मिङमा डेभिङ शेर्पा तयारीला 8611 मिटर अर्थात विश्वया निगुगो टजागो केटु हिमालय -62 डिग्री सेल्सियस क्वाज डुगु व प्रति घण्टा 100 किलोमिटर या गति फे वया चोंगु शेर्पा तयारीला सफल आरोहण लिपा आरोही निर्मल पूर्जा सामाजिक सञ्जालले इन्स्टाग्रामले मानव जातीय लागि नेपाल इतिहास देखेको टकाट वेकल चया दिल फुक आरोही शनिबार छिटा इले चौथो शिविर लिहा वगुडु विगत सुइपेन ठुकेया चिकुलाया केटु आरोहण या लागि मोटिन पेगु आरोहण दल या दर्जनौ आरोही तेस प्रयास यागो ख तर इमिस केटु हिमालय नेरो मिटर सिपे चोय यागो उचाइ ठेंके फया चंगु मोरो नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष वैको माघ 9 गते सांसद विघटन विरुद्ध ये बृहत प्रदर्शन याइको जुगुदो शनिबार चोंगु नेकपा याथिति केन्द्र व पात्री संगठन या मंका बैठक उगु निर्णय यागु ख बैठक 9 गते जुइको विरोध प्रदर्शन व्यापक जनसहभागिता सहित अधिकार रक्षा नीति एकबद्धता पंकित फुक राजनैतिक दल नागरिक समाज स्थिति संघ संस्था इनाप्न यागुदो माघ 9 गते जुइको विरोध प्रदर्शन नीति माघ 4, 5 व 6 गते प्रदेश जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र वडा व शाखा कमिटी सम्पर्क तथा जनवर्गीय संगठन तहगत कमिटी बैठक तया 9 गते प्रदर्शन व्यापक यातन इनाप यानाटको दो निर्वाचन आयोग मध्यावधि निर्वाचन या नीति माघ 15 गते मतदाता नाडला पिट्नेको प्रस्ताव यागो डो प्रतिनिधि सभा विघटन याना वैशाख 17 व 27 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा यागो डो तर प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक जोगोटासे लागू मुद्दा संवैधानिक इजलासे विचार तिन्दो वयले आयोग राजनीतिक दल यात सहल संसदा मतदाता नाडला सम्बन्धी प्रस्तावित ज्याजो बारे सहल यागुडो आयोग माघ 15 गते मतदाता नाडला पिट्नेको व त्रुटि जुसा सचे यात 16 व 17 गते निवेदन बिगु नीति प्रस्ताव यागुडो सहल नेकपा प्रचण्ड व माधव समूह नेता राजेन्द्र पाण्डे संसद विघटन या मुद्दा अदालते विचाराधीन जोगुले निर्वाचन ज्याजो न्यने यंके मोजु टागुडो लिसे न्याय परिषद सर्वा या मागो आयोग या कर्मचारी सरकार सर्वा यागु विशेषण लोंगु पाण्डे जानकारी बिगुडो पाण्डे टागुडो निर्वाचन जुइ मखु निष्पक्ष ढंग निर्वाचन यात न छिपिन्छ फै मखु प्रहरी फेसबुक विज्ञापन याना दंक सामान मिगु नामे ठगी यापि निमेसित जंगदु महानगरे प्रहरी परिसर यल उजुरी आधारित ठगी संगलन नि ज्यादा या प्रमोट सहायता पर्सा व श्री गुडया मेवालाल सह
टेलिया त येन जोंगो ख थागुदो एमिगो बारिया जिल्ला अदालत येल म्याट थपियाना अनुसन्धान जुयाचुङ प्रहरी थागुदो एमिसा फेसबुक के कम्प्युटर मोबाइल खरी ल्यापटप थाजे जागो थिति इलेक्ट्रोनिक सामान त बजार फासिबे डंक डेलिभरी आएको ठका विज्ञापन तयार थिति मनुपाखे थेबा जमा याकेको थते थेबा जमा या ढुङ्गा सम्पर्क विहीन जुया सामान डेलिभरी मयाको अनुसन्धान सिदुगुदो थते याना एमिसा 6 करोड टका ठगे यागु प्रहरी थागुदो ये महानगरपालिका 29 कालिका स्थानीय तयाटगु एनआईसी एशिया बैंक या एटीएम या बुट लुखा तछना चोंग अवस्था समस्या त प्रहरी जोंगदुसा ये बानेश्वर चोनी महाबागलुङ गलकोट नगरपालिका 7 जुमा नि निदया साहिल खत्री ये महानगरपालिका 29 कालिका स्थानीय चोनी महे बागलुङ गलकोट नगरपालिका 7 नि न्यादया अनिल थापा व अनहे चोनी मह नि न्यादया नुमा मगर्या त जोंगो ख महानगर प्रहरी वृत्त सिंहदरबार खतिजुगु प्रहरी मित जोंगो हो आवश्यक अनुसन्धान याना जोंगो प्रहरी थागुदो गोरागोरी नगरपालिका वडा ल्या 2 लट्टा पन्याङ टिपर सडक 16 मिटर टी कोए कुटुना छमसिगुदो शनिबार चाने बा 4 ख 6208 ल्याया टिपर सडक 16 मिटर टी कोए कुटुना टिपर या सहचालक काब्रे 5 खाल्या चिन्चाडया डिपेस मिजार सिगु ख दुर्घटना लाना गम्भीर घापा जुम मिजार पाटन अस्पताल वासा या चले सिगु ख दुर्घटना लाना टिपर या चालक काब्रे जिल्ला 5 खाल्या नि पेर या अजय तामाङ घापा जुगु व नेशनल अस्पताल कलंकी वासा जुयाचुङ महानगर प्रहरी परिषद यलया प्रवक्ता एसपी प्रज्वल महर्जन तयारीको दो नुगु प्रजातीय कोरोना भाइरस या संक्रमण सन् 2021 जन कष्टकर जुगु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या चेतावनी बिगुदो कोरोना भाइरस या नुगु प्रकार नापासिबे योको संक्रमण जुया याक्न नफैले जुगुली ठुकी विश्व सन् 2020 सिबे थाकुको अवस्था भएको WHO न चेतावनी बिगु ख नापा खुसी बेलायते खने दुगु नुगु प्रकार या कोरोना भाइरस निएको देश स्व क्षेत्र फैले जुइ ढुङ्गोको दो नुगु प्रकार संक्रमण खने दशैले बेलायते संक्रमण वसिपिनेको ल्यान ठाउना चोंगो दो दक्षिण अफ्रिका न खने दुगु भाइरस या स्ट्रेन अर्थात प्रकार मेगु 20 देशे नेनाउने ढुङ्गोको BBC नेठंगो दो सुरुई ब्रिटेन खने दुगु ठे अफ्रिका न नापा वगु भाइरस सिबे याक्न विस्तार जुइ फैगु वैज्ञानिक तेस टागुडो जापाने न मेगु नुगु प्रकार या भाइरस नुगु चिन्ता थप यागुडो जापाने पेमसिके न नुगु प्रकार या भाइरस या संक्रमण जुगु टागुडो अठे खसा न इमी मनुत ब्राजिल रे संक्रमित जुगु टागुडो विगते गु कथ नुगु प्रकार या भाइरस मेगु प्रकार या कोरोना भाइरस या त तीव्र गति विस्थापित याना चंगु दो थयको नेपाल भाषा समाचार थनेको जागुदु प्राविधिक भाषा युनिक साकेला पजी सञ्जिला महर्जन अलेजी नरस्थेतमी यता न भने त ओजम ब्यादिस छेगु थौया डिपीजी मा सुबा जय मावे